La odume ngeThamara sengene izinto zokuthi ushaye wachitha nemali ebeyikhokhelwe ngaba-influencer ku-TikTok. Kanza kwethu ude bengena manje cha impela uThamara akazobambi umshini marana-ke nalabo bebemxhasa ukuthi athole imali kubantu bahlukahlukene ngey'nkulumo zakhe ezakhayo ebeyikhuluma ku-TikTok. Kanza iqhalaqhala lowesifazane edume ngoThamara ku-TikTok ngokuvikela amadoda litalabhe abesifazane abazele sekuvele ukusha ngaye. Kanza kwethu indaba engena manje cha impela lapha kuThamara ushaye wachitha nemali elinganiselwa ku-60k lapha-ke kuthi-ke kanza kwethu kuvela ukuthi-ke cha okwesivumelwano sesenziwe ama-influencer ayigqugquzela ukuthi kufakwe imali kuThamara ukuze leyo mali iphinde futhi ikwazi ukukhokhela labo bagqugquzeli lapha ku-TikTok ukuthi njengoba begqugquzela nje nabo behlomule imali thizeni. Umuntu bavumelana ngalokho bamcela uThamara ukuba avule i-akhawunti lapha-ke entsha kodwa uThamara wabanika i-akhawunti yakhe kaCapitec wathembisa ukuthi cha impela